wan na kalian jong ki isu is jan chel minit angkat bak ki isu senong minit te ngini tu ipi kajing lan ti jongi mata kasi artrik mentau benai me arko war pendru te kumbang itip ba mata kasi artrik kadung ka public hearing ka cing kasi pai bang ne apa hanya hulum serman mah keberi ka jaka kemudian motion jong ki tresnong senong rem te kajing anti jongi mena kalau ka berjuat sana kajing jingai te hachwa pengin po yang te ha untuk kerjakan tu ha penyeng dah ketuka kalimo ka hamajan senang sen penyeng dah punya dah yang mong de ni nastab ni orang tu habang yu te ni phai mon ma ni ta sekali te ni ong ni tu bang pe berol bu kali kum ta ki phai no kem ta te hadeng ta na kalian kum ga kisu ki ki perok sem halang bat ki no snong jong ka elka sutengah te habang ni wan ta dia berkata kali ladap thang kading kala peluk mah kali te kamdi mengi bale nak lupa yang te kalau ngelap berkata kali kala te kumnu ngila ini kerja ada ke pon ni kerja kata kali tentang kata ke jika berita bakim nyai sama kali te halan dia ada kali nang tanah ada kecat no kali no haman lagi nanti mau kan kena bahak nang taki pengkelon kalem ya udeng haranti ni pengkarya mengi kata kajing nanti jongi teh anu ipoi pada hati ha madang kipul kila sartap tingong beli bisa tapungnya kayak kecimut ni wanti bani si mentah ke bapang hari ta ta beli bisa tapungnya yang si piwan ra ya pidai ki ban pe ya kalau anu dah ki pe saya sung sai ladang ni penhuri ura ladang ni tahu kerja pensomi kan ko kan ta beli pi yang ne ha temen neru suam kuang tu kulit kila ati menobati kalau kum ka ngala ka bahak teh ti angkung ni pendak pendo bukan yang nak kali dan kebiak dah kejap keluar dah kali te mungkin ke kalian jungi kum ke isu ni peran juri kali sini te kena kolong ka babi ayo kata namar ngimun ang ne banwan ngin keren sepang kamar yang ngin keren sepang kajing la jubor jong kena company ya kena kita kan tu doktor ni bukan sekarang ni, tamam maki kimpat di betul, kimpat ai kena kerja kasa kena company. Dihadu kata kiwan ban pembor ya kena siap. Kejong kita rai kamu, toh kumnu kan cia lah saya silangi alat benong kumne. De kumba kila bean mentah kasi ingin simru itu jelek bean ini. Ginong kumta, boleh pilih bean. Wat jalan bangin lek bean, laki persang boleh bean nyuruh nyelek bean mentah. Ngila awan lek mentah tamangin apa ya karai. Dah kedon ru kejing subas ni ujung. Kedon mentah 4 ton Baik. Sampai tentang empat dan yang ni, kadang ke nama nilai experience deh, kan nu telik beli nilai opos, nilai fortes, nilai experience, kayak gejing lek jong kena kami kerja polisi bot, batka, disik administration, mitip, teman minggu apa nih mentah, kadang ke keseng deh, baru mentah 4 tahun. Kira kat kumka jing, habangi wanang nih, pe mentah, mentah kapor long handai step, toh kapor ban nulong kapalong, tambah kini sah. Kita kinong pengat ya kena ke hearing nadu ka district administration UDC bat kami state pollution tersebut kita bantuan mentah te ngatra pe kita tang siki pe intan pe sa pe kalau kumne saya kata hearing pe kalau kumne kata hearing ha ni sebasni barang ke kejingjas ni teman ngeladak mat teh ngilap experience kan untuk di public hearing kayak kebaca mensuah buat brisnot kakana ka pandal ka tangga frame teh ki snap ti kumne tangga ngitip ka bupok jeng ki tahun ke belong ya kan ngila keras ni kata memang ngila mat ngila sembele tela jaba pidap tela jaba ka seng kalap badon ke pindam no ini song perak ni hak ambil sabar sekabor ai baru kata gue senjang apa mari gue senjang kena kecil bom lak apa